Syat kemen kapalang snong nong talang kapak mentakas ni ka arp khandai tarik unok pra arhajar arpsau. Kalayo ban sai waipat ilengdo soblay dikon kershan bok pochen. Nakapalang snong nong talang kabahap hapo ka amlarem parish Jowai Diocese badai nakajingis lok Clercian. Kumjuru hakane kasngi ka Jowai Diocese kalayo ban pliperda ya usnem jubili. Da Bishop Ferdinand Kar Didi Jowai Diocese hakaba Pope Francis ulapli hakamit arpusau tarik unok pra jong menta usnem. Hakaba labu yakatim Pilgrim of Hope. Bud sakamas bukuit hakaba Bishop Ferdinand Kar Didi Jowai Diocese ilalong inong kinya banong penkentang ya idikon Kersian Bok Pochen. Harengkat kajing isenran lang Provincial Father Joseph Mapila Parambil. Father Martin Shilla Ibadai Vicar General. Father Fasta Shilla Parish Priest. But harengkat kajing isenran pengun ki fathers, ki sisters, ki deacon, ki brothers, ki rangba balang, bat ki hajar ngut ki pait jong obalai ki bawan nalai diocese. Yang banyak jeka bagi deban yang hadap pada kod anthem dan ke choir senang ruah ke jumlah anthem. Kini anthem jubili babak menduai yang kisam jubi amal ke jumlah pai ba penhun balang jumlah. Hadap pada kod ke anthem yang tabat dan siaki. Paparukun pagmensin papoy. Kajingay na ijong pray jungi o Jesu Christ. Pagkajingi ijong play. Lam na kajingi sulak jong mensin nukmoy kindan rengkat bat bibaro. Rengkat bat biru. Di ay kamu kadem yaw day try kenrat. Nombor dong tahu dari belasumani ini tam dalam belum lang ini agak negesi kebangitan likely di jingla dia di program kebangit sependek negesi dan puram dan penainam jauh play kebanyakan diladat bentan peneh di lama jauh jubili ada arbusan kebaar kebang mengi ngira kiro mentagesni gesni burang jang keying kesel pakoi jang ujisu ke Maria badu jasad bat kebalai gede kejip kentang denda to uto badai ban syak kentang untuk sebelah wan syakmat didikan Kersian Bok Pochen ngadon hame banyak loy Nilayasnya na jong skor ijuba akademi Washington uniudikan daladihi uman barukloy dan syatun kentang na benta kakam sukriblay menta udikan unkiu syargawan dupat harangkat ijisendan lang dong ime ikang rita pochen balipa iba Stephen Barre yang saki ba indalaki alla kelli ba Toki naga paitba Kristen, bat naga jingkubor, jong kito kiba ladon ti ha kiba penle penna bat penang penstar ya u lashem badu long uba bitdo.
Da kebasannya hakaji harap ublay try kenrat bat unang penim jengi uji sukris. Dagabor bakikiar bangalayo na ublay. Ngaji ya uni upara jengi bandong lendo so blay. Ini jubah nang baro, siajar mo eme blay try kenran. Jamu yami ublay try kenrat. Komen keparawang, bat babedor dan shimti ya kekedan syekri blay. Tumdan jiwit jiwa, jing syate syakum ban jipen bor, ban shim yang ngeti kentang. Kumta laji dia ban syakum kentang lembor so blay takasni. Kaski guram basuk kemen yepi ikmi ikpa batikho jaga yang kesan jongi khantam ya ke yang kesan jong udikan kersan bok washen kiba khantam imei pa batrang i swa ben kha i itrang imei ong makwa ladalong kabala letra kada ladwai hauble ba limlong ulendo yukun tertib senrang dengan tei lei IT hauble bat kacang hok bakadei ni i hajri hajrong kene ka pandal jan ketuan balatho ba chwa engka yepi lapen kentang yepi imei ipa lapen kentang ya ikon pransi la jogi klan tertib senrang dengan tei bandong missionary bandong riuniam bat ayo ya blay kila yo ikon senrang bat menta ni dan udikan kersan bok shen ang yengi menta resmi kejikeli kebangala bangkeli jela de bat ya pi menta resmi bat ya pusan haga ni resmi buram jong yeng kesem baku hatu ni kwa ni em bagi kesem jengi kalong ke baku kalong ke bakmen kalong ke baku bakia ladang ni kwa ba yeng kesem jengi kalong ke baku ngidon kam banlay kamdei bacuan tadi pembawan kesni leh jikwa diklang jongi ke bishop bat kenong trai balang lekat beglendo kenyam di katekis nikwa bagi kesem jengi kalong ke bakoy bakia. We wish our family is a healthy family. There are so many families who are not healthy either by sickness or because we ourselves are making it sickly due to drugs and so many things or due to misbehavior. Hagan kesni nikwa lepi itmi ikpa bakikun bantei gani gayeng kesem kebasuk kebakmen baar gani gijingkor gijingkia gayeng kesem kebakoy patkia kewalait nagata gijingpang gijingcutom jangka met kepat kebasumari ledi badda keba kusyar ledi shwa bakinsha penkentang lendor soblei kalong gaditi jompi banyathu hok akmal une ba padlang ya gaditku basisha bat pahok jompi bachimti ya gani kata ndo soblei te larakut bat pidaman sisha bachimti ya gaditi lendo soblei kumunong trelang papiddo jong lendo sat ha kabansuma batsa ikatunhun nonggrot jong blei Hapa kejalan jauh bersih bakoy, Hoy nalaikut pangamon. Pilaraikut batiman ban pendep hadat kum ngejistat baung si bakoy no ayapi. Ya kani kadeti balapan kanti hapi ban priang irakden ublay. Dak bayalat ke kum bawa baha. Badak bahikai dunia ya dijinget Katolik. Hoy nalaikut pangamon. Pilaraikut batiman scam ban penmenta da dijiro blay bada dijingen ya dijing im ya dijing ikai bagijing le jingkan jong Jesus Christ na benta keburang blay bagijing ke wirat jagi pat Kristen bagijing im blay bada dijing ai bat kantam ya dijing nya yo Christ yang sakramen jing mapop jing pen Yesus katkum bagijing ikai pateng jong kabalang Hoy nalaikut pangamon. Kilaraikut bat piman scam bat ni bat banduria blam bat ni hagijing duai
banyo ya jinisne na kabenta ubabon ubalang ya ubawlehi dapen kanti hangi Hooy nalaraykod pagnamuan. Pilaray kud bat himanskan man yaso tili telan man lagasni baru Kris ulando orang badu ubala truai ladi kumu jiknya batlem hau blay upa batlem badu ban penkentang ladi hau blay na kabenta diciputin ya ukun benriu Hooy nalaraykod pagnamuan. Dendoy ban buram bat kolu ya dendo sat jela bat yu bahalor jumpi hakahok katkum ka hukum Hooy nakulaskem banatloy. Ublay try kemran ubala pediang ya gani ka kam ke babaha hapi kun pendek jana ya ka Tosngap yingi batot hek rahai hauni ukun jongi ya bikikerku jong mensim bakui bato ben kanti hau jika bor dati tiar jong kejinglong long do soble nang ba ya iterwa hami ukpa ba ichbun unya nami ya dikisran dikiptin jenti bat jing usren ter kejing jungu dau Kris utrai jungi amin. Tôi don lem ban i atrai ken at ukpa bukui ne dan bo am ko ble la bon chuku me wal bakat me jong ko buram bat kerdan lo bre ban bre me walong nong sam benta ba nong the krahai ya gijai e baro pa mami na uba ko perthai mariang kami nami dak uba ke baro ki ne bat kisem Mami kain ubalabu batung ya ki kerdan baper ya ki nombut norap baterpang jong ukun jong ni uji sukris daga bor bakikya jong bensin bakut nang ba mendup pen ur longkur longdo ya upa jong ni na do kejutan barim lami ki kam balaseng labu daki nyam kirukam baken jablay hadin ba milatung ya Moses halor pa jongmi ban senchan ban pungkut pen kentang ya uda kicing implay belaji ya kirang kinsai ha kekerdan ban krukom kajat kebobot bakin don lem batki ban yarab yiki hakikam baro kunta hari kerja bila ailam yang bersin trikam batikya humasas hakadonut jongki nyau paungut ki breu ke bacham phang bada dijarap jongki ulasan char khamsuk yau pai jongmi kunta milathak rahai yau haki khon waran nak kabor kikjar bapohu jokpa jongki nang ba kindan kilenda kumbadawa ka ai
banturwa kejingnya hakaging kentang kijingnya balong kadat jong kejing at jingong ya kejim ha bara bawan hadim habur hadu kopa bukun melap ha syakapate yalau kun uji sukris kun nonglam kubar jongi bat lenda orang ba jong kanyam karukon jongi bat uji sulang ba umatsem bukun melaturwa yalade hame kum ujingnya batlem bat napulang ya ki apostol jongu ya ke balapan kentang ha ke sisya kum ke jingit relem ha ke ban pendep juga deiti jinglai jongu nangta mila ay ki apostol ya ki nongkot nongram ban pendra ha ke perthai bara kawai bat ban pen urlang ya sandur jongi ban pen im ya khon benre te mentang ni kerpat eme atrai kan rat bamen ay hangiro ki atlat ko bor ko bu ya ki nongrap lem lagi nak irap lem ke ba tentang ban pendep hak ya gediti lenda sob lei wala hiar peteng sini nadu ki apostol ba ai ni tepat yeme popa den bortam au neu khur jomi ya ka bor ke ikhtiar bat kaburam ke ijat jong ke jinglong lenda sob lei ban thmai aga do lur jomu ya ban sem bakut ai ba unnes kem aga ti lenda jong kekerdan ba kaba u layo nemi a ble trai kenran bakta teruksa jomu to un hikai ki weipan ya kahak asat bakta akor keburam ba ai ba unlong unong itrelang mapidor jongi nang bada kejinya lap jongu bada kejingai jong ben sem bakui aku bor robha kan seiso akidan nur jongu babun balang bat bantun priang sadu bakut kene ketla pertei Ime pa jong new hindot man for the Christian book watching. Pinle biang si sin ye ke ga bigilale yu kung kapor gang nung kin pensum pensai yo kung kapor gang rin kin pensai dikti jong shua mo ringa sa kung pensle dikti jong batulong dikti ke bakul ke kentang bantarwa jingnya na buta ki pa jingle ke pensa dosnya batang kenang yo kenang malong raji untuk long ba ipo ikin na buta responsle ibn fisma kalau saya responsle tang ikun ro ikun sie ke ikun maka batri kipa jingle semai lagi juriam gayen kesan minta pat nama long kurang jong kabalang hi unthong hi ur gariam khor jong kabalang kumta ulingo jong leng Reverend Father Joseph Mapit Rangel Belong Provincial by Reverend Father Arnes Karmawang the Councillor Member kin pinri hakateng jong balang kin pinthong ur gariam ga pek jong balang di khoti kham ro sob le Catholic shwa ro ro atma insha pinstep ni kan ti jong balong ulingo pura jong balang jadi Yesus Kristus ya bapa lapen sle da mersi bakui badakabon unri sumar yepi bat hinduk pengkui penkentang ya pai Kristan bat pintroa ya bijiknya aublei kikam makongsan jong lindo kalong banterwa jungnya manna kasni na benda kipa jung lindo sa pen khamti hakiki jong balapan sle jong lindo thmai ya ka peniang maruku dengan kuri kepada pegawai kini di kitiar jungnya kibau lindo thmai uha pendan kaman la kasni habau terwajin kina la berta kipa jung balapan khamti hari suma sukher jamu Opdiang ya di upa bakhu ya kabar Petroa hau blei trai kenran daperkan bat sau ha ya sautu ha ya kabar pile periode dor yade batanim karupam ba pipendap jala kecing bayang kedipna utrai hai mapi mei pa Kimen ki para ki ko ki khar ki lo ki jor. Bati ki pa jum le ki dalang rahne. Tumne men ni
sang syakmen bau ni kunukti ummen para jumpi ulang indo pura jumbleng nangoi malang nang yang himal bleng nang sken dengan berukam milaya sawe undot mai ufada krishan ba pochen undot bakindai parishan daram undot balai ni shonang talang mentar kikimen bakau umpai je pi bukni thoyu undot batmai jagabarang ban minta kakoya ngilam yang ini seruai ban ruai roi ubleng yang jindo jinyo undot batmai lapura kanyang berukam seperti indo sobleng yo ulalong indo bapura ulindo sa bikiwe pat para indo kini piam ni kudu pada kublai ke blok yang yung indo tmai bendiang ko ang yung sa indo haro hima jing blai do hinski blok yang yung sibet dalawai jilaniam mentang indo haro kinsle bendiang ko ang yung indo tmai dan bagi bakal yang berwayan yang dijual. Hadirin juga tang ini di pajang pada teman bulan naik kulai mendo banda dan piam you kun dongki bulan mendo jumlai. Kue pakin sale hadirin ada kejulannya bagi mendo pada kulai mungkin hoy risar tak berwayan penemu jumlai tentang mendo naik. Kejuruan yang berpakaian kedua kanumba kadnyau, nakalunti beneng kanumba saus pa arkosa. Nakapakaian kedua kanumba kadnyau, nakalunti beneng kanumba saus pa arkosa. Namar kata kotrai ni kerparik yami badang jo mensim ma men sobha ban kuko ikini gijingai ki banglawan ra banduk kentang yiki bakin kelalong yangi lakamet bakasnan jang trai juni pun demi ki sutres bala hukum yangi banpen menta yakini gijimaya namar uhi hakame belaiti na yu lachim ya pu badak baingo yami ladwai kerku ulak dia berdoai dari segala uang tosim batobam nagani pi baro namar kane kalam kamet janga ya keban IT na kebentai jangbi akajo kerukan nalayabam lachim ya kerkuri kada kabaingo yame ladwai kerku bala ai lagi senran uang tosim batodi nagane pi baro namar kane kalang kerkuri jokasnan janga jong bitang batmai batbam jukun ya kebentni nakabentai jongpi nakabentai kibabon nakabentai kejimat ya kipot tole ikane banken mau yanga
kajingaya jong kajingay hau quan long ame lay qua đơn bom hari hilang kawai jong lan trên hoa khu barong urang terkira jelam la jelam amen kumbalau kum yang inong kanim balai kai ngiken blai nginot bano lam rat jong blai akmi pakit na ikipop jong kapatay sumbingi kibasakot cha kani kitakawai jong kun lam rat Kedas dalam sunhat menurut apa hijau, grace on the face, singgah dan setia. Rengkat bapi, rengkat bapiru. Rublai berembal berong berkuipi, rupa berkun, baru mensimpakun. Amen. Kemas kalawat